wandeke kasia no ne wabika kana ngale ukasemba uyo ukasisye uyulo kana ni wikwite mbeu na zizu wikwata mulao wingeta ngombe wende okaime wile cha ngombe sivi na mulao na mubandi mulao wende okwatwa no ni wetata ndukatia maundu maku wende ndina se no thukuthi mbando cia kiuteti no se by the way no kana tese omakuni akura ukuniola okuni akwande kukila mundu kura tio yakito imwe lakini wetati ndukatia ndula waku kweka wende ambaye kana indo ye Saudi ti emergency by the way mnani wamonde ni wiki onge ni mweyonge wa kwambilambe wa mwi wakana mwaka ni wangilile na miongole na ile aina mwaka wa bikabo na kweli Christmas iki chambe ya ndi sike simiskini twano lakini Easter yobe umona mbeteye usune sendani failta musani na nenge musani no abangeje kadu haina shida batuko basongera kusonga mwaka nani wamudhi nenda kuelezea niki aingi matopa maitoto waluka andi ni wa interview no na wende ti interview wiki witi we ya ti lazima yithe ne ya obisi lakini ati bena bandu witi we aka no maybe I'm going to make the interview na Simone muno we ama musi then we wa nyumba ukagola nje makulu uzi interview wetelengiva either Simone kanao mukakoma no bantu mukanena ti lazima yithe no obisi ne no mukoma no ndeteli ni mwinyo chei kano soko wende no tho manyanya ukethia wenda wiandi vya na wiwa kulanjwa makulyo isu ni interview wende na ekyo interview ti lazima ilaja obisini ulage ndo amusembi no kileni endete mundu longi ukila endete interview ti lazima si obisini lakini otulato makulyo wa wikulanjwa withi kwambia wiya onena na wa ubwangwa waka ukitwa manda wiya wa ubwangwa yundiambo uyambo ukulanjwa makulyo wivyambesa siya na you know etamsia kuwena nguibendi isu no interview ya mudhemba now nike aingi mabaluka ndini wa interview ndisika na wa interview na yuwadhi yethi ano wa meka wa umawisi yes iyo nimepata uyetela uyethi ya punde ni bayao kasuni mundu obume ugithesi bayao kasuni mundu kakwendie we ayeso kwa interview suma theno iwe wetongo etie indi balabesa obika wethi ndo no so na boso namba ile kana 3 ule itina waku nondo wa Itumi taidi kendo chambe ni kendo kita waku ithia wina negative attitude ni wete wa interview ni wa mienda lakini oyeka omakulwe yiwe kaba kulwe ala no mo ma interview ni sibe makulwe amwithia makazeti no munde kwechao ni chao kiende you know hii depend wende take ya chao yume makulu pe maundu wangu wayu niki ukwenda uma niki yu yambi ya complain ku criticize muno boss yulo kuandikite kana balona bukuma niwe se wambi yasya mundu wako ila uyona wo kila wendete umanda ni interview wetu wabandu keke ekapo criticize boss waku ulo kuandikite kanenda no mie uyani usu nduka munene na imundu usu ulo wakuandikite uyo uthia ikanda ondu thanga isongete no usi tha itinanete sia utuma ona bulana tawo thanga sia bulana tawo usi tha ilikanete kondu ila wana wanene na your former boss kana your current boss ona ke boss yo kwenda kuandika manaona kuna kuandika ukanena watuma na game muno kikoda majority wenda ukethia ni maybe muthukumi wa nyumba maile au nena kiu nikiwaumie balawai hai madam uswe mwene wiyoswe mundu mukoswe ailie eka ambika isutu reason ya unengane wiyani niki waumie niki ukwenda kuma babala withia nundu wakwithia manguana you know mambika withia wo usio kaelese yulu akwenda kuyana onetho kuawona nebe maundu metha maili ata no binde cia kau nundu ilodi baya ukwenda iloba kwata no ithio newe wiyoyo manya tiko siawa kwandi kwa tiko siawa manya ibinda yemugese kaliwasi bazona babandi babweshie no yambi yo banene yana kondo bosi we manyao na unenga uyo ibinde kabi kawitho yenda kuma no ka banene yana always be positive kila kingi ni kwithia utenyumba nite mundu tenyumba nite withia onekete kana ni woneka
ukesaidia wibu ubuta muchanganyikie yani makulyo ndo kulwa ndo yomba netie hauko prepared hauko tayari wati nundu no kwenda wa interview na beke ndukita wa presentation muno interview ya maubisini ndo idio thandika wendeta ika interview mundu akawikie gitenge kukienda interview na ai wadi wiki suti ne sano ike gero cha Reebok sieta u kana sport aye one either we presentable number 2 mathangu makunukuite enda wite we interview ya kana nani titu mathangu kana interview ya uthi present mathangu makunukuite kana wenda sieta mundu ungi we later we interview bandu kayu ka kulwe would you please have give us your papers asia ninyi mwenda kana ni mathangu mukwenda seriously usu asia na possibility yolobyo ya kukwata weyo lakini asi unundu wake nundu wa uneni wake wakwigwa emungendu na kwithia namba 2 atei kwite mathangu chake make onetha we embarrassed ndini wa interview ndienda unene yolo point yambe ona we embarrassed ata we simuno tona ukulyo na yu yesungia idi abe omundu mubundi no panelists alama kukita sia interviewers alama kukita interview wejigwa nena kindu kiiko umesia ngo nduka look offended nduke kaleta wathata you better smile take a loba uluwe nether we wila wongo ni no ibindia naende kinge getuma ainge mabaluka na nether ka utesi ni wathi obisine muna muyoke ke interview nduka bio criticize ala mebu hayuko kwenu kuna kuanga aje haki buka kuna vumbi okay when reception wenu kai ndandeke yangu ana yani wabika wambe yo criticize ondo obisi osuwile na inside ya ubikie ni Simone kila gengo yese ya ni woti ukiebu wana ni ondola wisene na nduketha onetha wisene nginoka manana na mwene kambuni wete wa interview bisine munafika kama mgeni nyamaza no yekalandi wete wa interview na wamina winuke yuwe ndani ngedi wenda uketha nyale mebona etha mwisene ata manda na yibinda yenge lakini tene wabika na wabika yithia ni sena receptionist actually HR ntu sene nganya utu thaitha imwe uyesa ngimugete interview na mama kona uenda wese na ndu ithiko tweete awa kindi wona no beti already no kiuke yo mini kana wabeta baidie kangumbanie we wende interview na wathi wethia mundu ebu sena kila mundu wonde na mwani methia na ngoya kwenda ufilisha amo kite interview na mukasia anye ni sena ngabana na CEO ni sena MD ni sena HR ni sena reception ni sena nganya kama nanganya ona mwene kambundi etu sene asoma na mai wethia kwa yetuma wiki yange mbebo no nyika kwanza bo mwelo ibando na yu asia inyo na ndisimu kitiki by the way inyo na inosi we ende nda oso niki nundu akanywa kake na kila kingi ni kulea kuelesia vata wa kwenda we osu nuto na utuma wasia na babo ka ulikati okay saidi ya we wetati niki ukwenda weyo elesia kitumi ni chao concerning kila cha tumodi ba uni chao nienda wea niki nundu ningwenda kuyana nundu ningwenda mwina mwanya uningwenda utukumanenu and then nutana ukulwa ikulyo ta wila ukwika interview na ukita utukuma nokana ni wisini na siana ni sawa nini siwe tukumea siana nela babika kwa negotiate musala nduka nengane reason ya mabatala maku niwe sene na siana simbe kwa tete kituno inye ni kwetwe yangai na yuniona mundu akwa mwana wasia unenga nae kila udeliver ni chao niga nakuma bubu wedie ni mu kwatia ni olwa musala nyuma akwa musala nibo wainge namo maisha company ni yoka kana mwene we ni woka kwiati yue wajua we yo kwenda ndio kunenga ngilinyanya aye batengilio kumi ndio sawe ndio sa no idhoka bio imagine utapoteza hivyo nono attitude yako ili hata pege nduketa wako negotiate na pege nduketa wako kugusanisia ya unanene witha we musio lakini wabika kwa ngusanisio ya company yako ya yonenga ngili miongo eli na kuyasa batengili miongo 5 ndio sawe yosuno imako ni ya mesa eka kwa thank you for coming we'll get back to you nano ni wasi
ila wane waofana na kuwa kawase wenda sianona yuni wamuka amuka nena nia na mwene wia basi akakuya ni sawa no bitie na tuiona musala witu yano na kuyasa na kwani enda wiyano yumunye ukamuikwatiania enda tunenga emba na kuwete 50 no tunenge 300 tikumaboni mumutono kwati lakini ti kudimanda ukasya patei ndieka munda kwati biasala aini kuthosia wae motho esio su nungu keloti ukathoesio ngi ni wokwenda na kila cha bata yithia ila walika obisine ila wati balo ku interview natia nasiati either we compost relax etela masama kumabike wetwe nela walika ba ende ni wa room ya interview ila walika ba ende ni wa room ya interview mwabi ko uni withi abe na kibela cha kila wiyewe ndukabike mu kusidi kibela wika letende niaje habari zenu umakethangiti hi how are you uligeta wika letende puti kwaku by the way ti kwaku kila wailo manyanati wabi ka wailo ngababa yote no makethia good morning how are you no ngababa yote wewe welcome sit down endo yeka landi na wege nukinge aingi mabaluka chabaluka interview emwe kithabwa bandu tayu bisi metha matesino twana ithia unamono interview sia maybe mo si serikali twana iwa national anthem wimbo wa taifa sasa wimbo wa taifa wenyewe kilungu chambe yambe ina Mungu nguvu yetu William iti ungamea wa mundu wakwa simama nutwana idho dimitwa na te wine ithele indi ni umi present wa waileta Williata ni William kana waileta hunje ona kibendela kiyonga mwathetha kiyamba tu yake ithe wathetha ati ungamete ukabete lobu kwa achieve kwenyu bitito wenda ukethia kibendela pisa 12 wiyo utunga bala wiyi ambothewa kana zaku ndilwa cha picha ambatu uyungama nondo auni webetha abaile onde ne wa interview ila wewa national anthem nondo kane kabalukila ainge ti lazima yethia bonde no interview lakini kumwe ne yethia withio yewa national anthem first stanza no yina William imagine no balukile ekawa you have a nice voice mana basi nina abita mundu akwa kote wabaluka ko jina wa William ndunga menye neta watina kendo musembi nikilunguni chai kinya kuniko tema ndo asela na kuelesia ni maundu mabata na inde kingi nikana either wiyumbanite ila uthi interview ika research yulua endani company endani we ula witi we wende tukike interview ika research ya kila kindu cho nde uko expect ukakulu endeni wa interview so at least we can wiyumbanite na kila kingi na kuya presentation matters mwabikani ni siku yona mbua kana kuyona kito undo diyo bika wile mwabika bangulange katoloka kana video wili ka enyewe uko sawa tu